ovdje delovi. Imam taj kontroler koji sam rekao. Vadim iz kutije novo direktno. Ovdje ću da ga uključim, ali pre toga idemo i display novi iz kutije. On ima svoje mesto. Evo ga ovdje. Tačno ide boja na boju. Evo ga, boja na boju. I sad kad ja ovo uključim, ono treba da zvekne. Evo je baterija ovdje. Tačno ima svoje mesto. Evo ga. Idemo u startovanje. Evo ga uključuje. Znači ovaj je ispravan. I sad bi trebao da ga naštelujem. Trebamo na 36 V koliko smo rekli. Evo ovako, znači ove dve sam pritisnuo. Ove dve. I onda šaltam. Znači ovo je sad 0,2 km u redu. 48 V, znači mi stavimo na 36. Pa onda 10 minuta za gašenje. Prvi level, to je dobro. 24 inča stavljamo, šaltamo ovdje. Stavljam 26. Evo 26 inča, to možeš ti samo da promeniš. Idemo sljedeće unutra, enter. I ovdje imam 46 magneta. 46 magneta. P07, 46 magneta. Onda sljedeće. I ovo je maksimalno otvoreno, ovo je ispravno, znači više ništa ne dirati. I to je to, znači sad čeka se malo. I to radi. E sad, kako se povezuje? Sad ću ja ti objasniti kako se šta povezuje. 3 žice, ove dve su žice na bateriju. Crvena je plus, crna je minus. To nemoj da pogrešiš, ovo su 3 na motoru. Nemoj slučajno ovo da dotaknete, to će da crkne. Slučajno, znači, ako motor zuji, zadrži žutu, ova 2 mesta promeni. Promeni mesta na motoru, ako bude zujelo. Ovo su ti senzori na motoru, ako ih imaš stavi, ako ih nemaš nemoj da ih staviš. Dalje šta imaš? Ovo je gas ručica. Gas ručica crvena, crna i zelena, uvijek vodi računa da ide boja na boju. Ako ti je neka druga boja na gasu, verovatno ti je bela tamo ili plava, ali uvijek je ovo senzor. Plus 5, minus 5 i ova je promenljiva od 0,8 V do 4,23 V. Ove su ti kočnice ovdje. Ovo je asistencija, piše ti ovdje, znači asistencija, evo pas senzor. Piše tu pas senzor i imaš ovdje vraćanje motora u rikverc. Ako bude krenuo napred nazad, znači ako počne da nešto zuji, to je self-learning. I kad ovo uključiš, podigni biciklu, da motor vrti gore i on ide napred, motor napred nazad i kad napravi pravi smer, samo ga isključiš i on je zapamtio. Ovo ostalo je, kaže, speed limit. Kad ova dva uključiš, ide ti 25 na sat, znači to nemoj da diraš, znači ako budeš možda ga uključiš za decu i to da ne znaju i to ti je to, znači ovo ti je sve ispravno, dobro. Evo ti ga opet taj LCD, imaš šrafove da ga zašrafiš i to ti je ekstra stvar, znači on kad vozi on ovo okreće, vrti, razumiješ, tačno ti pokazuje brzinu i sve pokazuje ti je to. Gasiš ga ovdje isto, znači dugačko ga držiš, ugasiš ga i to je to, ovo ti je sve ispravno i sad ću ja da stavim kodove da znaš šta ćeš dobiti. Evo ga ovaj kod, znači taj kod i dobit ćeš i ovaj kod na displeju. Evo ga ovdje, znači ovo ti je sve ispravno, dobro. Evo ga i ovdje. Znači ovdje nema otvaranja, nema ničega. Eto tako, znači ovo je sad to što je dobro.
To je to, šaljem. I ovo što nisam bolje pokazao, znači ovako se pali. I ovdje na glavnom displeju može da se šaltaju ove sve informacije. Znači ovdje mogu da se šaltaju ove brzine, kad se daje gas, daje se gas, ovdje se šalta, a ovdje može svetlo, evo ga ovdje svetlo, i ovo može da se šaltaju ovdje informacije ovdje. Znači ovdje piše dužina, voltaža, ovo je brzina trenutno vate, ovo je ukupna kilometraža i ovdje je baterija. Može na voltažu 24, 36, 48, mislim da može 60. Tako da ovo služi ovdje sve da se to meri. Izlaze ovdje parametri. A kad se vozi on vrti, ovako to vrti i pokazuje ništa. Znači ovo kad prikači svetlo, svetlo se ovdje priveže, evo ga ovdje. Tu se svetlo priveže i onda stisneš ovo i on uključi svetlo. Evo ti ovdje, evo uključi svetlo i to je to. Ništa, gasiš ga ovako i to je to.